Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, ada ondel-ondel nih. Wih, ondel-ondel. Wah, ini ada ini kalungnya nih teman-teman nih. Tuh ondel-ondel lihat tuh. Wih, lihat di kumisnya nih. Wah, mantep banget teman-teman kumisnya. Tuh lihat tuh teman-teman tuh. Wah, lihat tuh. Wih, mahkotanya. Keren mahkotanya nih teman-teman nih. Tuh. Alis tuh. Alisnya nih, wih mantep nih ondel-ondelan nih teman-teman nih. Itu teman-teman tuh, wih rambutnya, wih, wih, keren kain nih teman-teman nih, cowoknya nih. Itu teman-teman tuh, wih, ini teman-teman nih, ada apa ini teman-teman nih? Wih, ada goloknya teman-teman tuh, wih, wih, goloknya beneran tuh teman-teman. Wih, mantep nih. Tuh teman-teman, mantep banget tuh. Tuh. Wah ini ceweknya nih. Wah ini sanggar Betawi bubuk reot teman-teman. Tuh lihat tuh teman-teman tuh. Wih lihat nih mukanya, wih cantik banget. Bibirnya seksi. Lihat tuh teman-teman tuh. Ya mahkotanya nih, wih ada bunganya tuh teman-teman tuh. Wih di kupingnya nih ada bunganya juga tuh teman-teman tuh. Wih antingnya mantep banget. Tuh teman-teman tuh. Wih, nih ini bajunya warnanya merah teman-teman. Tuh teman-teman tuh. Wah, mantep kan tuh. Mantep nih teman-teman nih. Wih. Kasih udah nonton video Jenderal AM Betawi.